Karlitang Robin Tok Bea Hema Sorapan, CEM Tuliram Ronghang Ahin Pentangka Kerap Kapajerdam. West Karbianglong, Hamren Constituency Kaparlu, Langnim So PS Mulok Bong Arongalong, BJP Tumpen Meikang Nipon. Aprangsi Birta Kelang Arado Anapan, Kardong Pajero, Kardong. Non Nili Karbilong Rea Birta Ketanabang, Sami Ojang Terangpi, Non Birta Ang Tonpen Arjo Ponsena. Lakhai Inkoy Rapho, Nilip Constituency Kaparlu, Borjan Wopong Rong Pi Arongalong, Karlitang Probin Tok Bea Hema Sorapan, CEM Tuliram Ronghang Ahin Pen Tangka Sap Kapajirpot. Alang Litumapan Ketek Long Lapen Karjulong Pen Kangjin So Ajoksi, Dong Sekot CEM Tuliram Ronghang Setami Alang Litum Akisungalong Kapajok Dun Japan Pura Klempilo. Lapenon kevangji along setami kerap dun bom Japan setami lamchak cipi tekang si aning pathe tekang. Lapen hem kang samalong kacethap thot atumapan setami hem kacerap longda prang Japan seta arsik jet pen RDN pon lupusi social workers bida terona hin pen radapan than pachini tekang. Bangso kerap kapajir along. Social workers bida teron lapen Nilip Duar Baguri Mondol Committee ex-president Pradip Hangcho, Nilip Timorcha ex-president Maniram Urang, ex-secretary Dholajan PS Pen President Sankar Gwala, Pantikro Arong Asar Dorsing Kro Atumsik Nang Humrilo. Anparta piniladak Borjan Wopong Rong Piamekar, Karlitang Probin Tok Bea Hema Soratum Sitami, Mekribu Pro Pen Aning Jepang Samsi Asomaratum Pen Tangka Chodeng Dundo. Lapen rong asar pen cinglok Borjan arar atum curu pajirdu. Song ke pot nilitum long jon pini sa tuliram rong hang wang pen nilitum panang rap tang pajir tekang ke nili ning rong piklo nili ning sam piklo curu lo nilitum ana nikidu kisung kipo pen la anang kirap pa sa sitami nilitum panang rap lo nang pilo nili receive long lo la sing nilitum ninga klong pen lang lipan curu lo Pinier ni abang ke ladak Karbianglong ke cari abang Tuliram Ronghang akihai alang litum penajok kangjin su penajok ladak kacing honi sumar lo atumahem nang kahumbri nang kahumpat penajok nili kang burahoy amen pen nili da thai dulong lo alang litum tangka poisa sap sunat pustame la nili supi apan kidu kisung kepo abang piapan kepajir penajok nili da thai dulong lo lapen kado bagi citong tuan thai dulong lo lapen kewang hikok atumapanta curu lo rasi nili tum kamang huprong akisung penajok nang pejok du nang kelang dun lake kuan si ningkang sama lam rumah rasi en kacuru pilo nili lapuan si ninggi nang ka humri nang kok ke dam tang Probin Tobi lang licor pawa ke pamutikang bang piu sumardo la sila dang long ni tum nang ka hori ka bing long ke SSC CM Tuliram Ronghang humri dam tha lang dam thapu ni tum hanang toy lo tim aphan la sila so ateng pen ni tum malang li jitu nang kilo do nang ki pi do na teng ni tum pajir tikang long lo la pen long par sita me kiwang jilang sita me halang li tum sumar kachubu chenon se sumar ta bisoi lang la sila so kachubu chelong an sita me mo prang ewang jilang an sita me Karbing long ben ta me chirap don po pen par ke dak ni tum ka do we sita me chirap don po pusi ni tum si pen ke la CM Tuliram Ronghang phan sita me kiwang jilang ani an sita me lang li tum phan kirap ji phan si chuning ripon la Non kevangji Assam Assembly kelika Parman along Mei kapado asonsi pini Hamren Constituency Kaparlu Langnim So PS Mulok Bong Arong alongta vote kerek amai kapado pon. Laso amayalong aluhi aman pen nang kacitong dun Karbianglong Autonomous Council EM Mongol Sing Timong Lapen Sar Sing Phangchu VDC Chairman Lapen Ong Dung Man Peng Kido aluhiatum nang chitong dun BJP Asong pen Assembly kelika phan kachitoy dun EM Rup Sing Teronaphan Ong Dung Avut kapahay dun Japan mati Langnim So PS pen vote kapanohok hipin Japan EM Mongol Sing Timong pen hadak kido arat atum pen BD Sori Chethan pon Lapenon kevangji ni phai isi jang nia chiklo angton arat atumta BJP aparti Rup Sing Teronaphan vote ki pidun pet Japan kachuning ripadopon election nang lilo sini tuta dan arat atum maphan chethan chitu ri nang koklo itu non candidate itu Rup Sing Teronaphan itu candidate ke apalagi itu coba juga candidate pan atau ko itu celak pet ke hai junang ko solap sini di tang worker tu ban suci tang Ilaku masih dapat kantekan. Tenan ki bang gila MLA kilik
la produk sinkron haidet penangli la rong adat pan PS la lang min so PS la lok bong ang yes tun man ke lagi pi bom lo ko pi bom lang la sin mo pen da tham lo meeting lo ta ye tum do hada ko state long la so pa demand dunia pa ele tum dak pen chotoy du nang ko ang lo puru tang te ele tum lang bunoi mi punoi kon ma ke long aku long tu bom po la ini siwe de pa chetang e dule ta sila si be si no te tawar ta wang bom lo mi ta long lo du tawar ta la dak si tan lo prang tawar ave tak men ke siksak o ke mo ke mobile pen la mi chin ki pan nogela ta dag do kolo tawar ta hapot ke dolo no la puisi ba tawar dolo chok Pinia Birta la Ansi Kang Ton Cholo Kaduka Via Panda Kardong.